السلام عليكم. توفيق. مرحبا. مالكم في الخامس دي طيب. هو توفيق. مرحبا. Glavni posao. Jela. Modern ima i modern. Gledajte kako peče hleb sad. Monija. Ovako, kako se peče hleb ovdje? Znači vidite, kao palačinka bude, zalepi ga za zid. Ovo ćete vi posle jesti unutra. Znači zalepi ga za zid i hleb stoji na zidu. I kad sam spadne, on je gotov. Znači zapali dole, to samo vuče? Ne, to je žar, pepeo. Ti hlebovi su odgajali generacije ovdje. I don't think so. To make a